pozna zgleda. Ja, prepoznate delo svojega sina. Kako, prosim? Ja, a ne veste? Kaj pa? Ja, Leon se je začel ukvarjati z modo in dela takale modne dodatke iz umetnega krzna. Nehaj. Meni se zdi kar zelo nadarjen. Leon je tole naredil. Ja, takole sicer mečkanje šlampa zašit. Ampak jaz mislim, da je treba mlade perspektivne modne kreatorje podpirati. In Leonček je tako luškan. Ja, luškan pa je, ja. Sploh pa se mi zdi, da to, da poimenuješ svojo kolekcijo jesen-zima po svojem hrčku, kar ekstra cute, ne? Kako misliš, kako? Ja, Božo Couture. Hello. Božo. O, sveta Marija, pomagalka pa Jezus v štalce, jaz to ne morem verjeti. Da Leon dela modne dodatke iz Božota. Ne, to ne more biti res. Ne, to ne more biti res. Pomir se, Marta, to ne more biti res. Še vse Božote smo pokopali v zunaj na dvorišču. Hvala, Marta. Ja, kaj imaš to na glavu? Kaj misliš, kaj imam na glavi? Ja, to kaj imaš? Ja, kučmo imam na glavi. Božo de Couture. Jaz se ne morem verjeti. Moj sin je psihopat.